Ja sam Petrović Dragan, seljak iz Čumića, dotičnog sela ovdje, već smo 15 dana ovdje i noću i danju. Sad ako je situacija svela da je ovim godinama mora se borim za neka svoja osnovna prava i da bi jednostavno preživio ja, preživjela porodica, preživjela poljoprivreda, sve treba da bude jasno svakom do sad. Ne jedu se leteći automobili, ne jede se veštačka inteligencija, živi se od hrane, živi se od poljoprivrede. A nažalost naše stanovništvo se hrani nekom GMO hranom koja je i zakonom zabranjena, a ne poštuju zakon oni koji su ga doneli. Mi se jedino ovdje borimo i trudimo da institucije poštuju rade svoj posao i poštuju nas kao jednu strukturu privrednika u ovoj zemlji koji smo ovu zemlju izneli u svim mogućim ratovima i pre ovoga zadnjeg i drugog i prvom svjetskom i vreme korone iznosimo i dan danas. Ali umjesto toga, tokom vikenda gledali smo scene hapšenja poljoprivrednika, seljaka. Ništa drugo od ovog režima ne možda dočekujemo. Oni su večito se trudili da nešto silom zaplaše ljude, da primene silu umjesto jednog normalnog dijaloga, normalnog razgovora. Ja mislim da je normalan razgovor primeren svakom čoveku i jedino se svako rješenje, svaki rad se završi za pregovaračkim stolom. I ovog isto puta trebalo bi da je sreće i da je neko bio pametan, da ovoga nije smelo ni da dođe, nije smeo da dozvoli. Ali da mi imamo ministra koji nas toliko vređa, toliko nas podcjenjuje, čovjek koji bi trebao da nas štiti, da se bori za naša prava, gdje je bio prije dok mi nismo startovali, zašto to nije uradio? Mislim, nikomu to pitanje ne postavlja, onda nas vređa da menjamo profesiju, pa ja nemam kiosk ovdje, danas prodajem kokice, sutra prodajem novine iz njega. On ne zna šta znači biti srpski seljak, šta znači biti srpski domaćin. Koliko je taj čovjek pravio selekciju, među tom govedima ostavljao lepo tele nešto da bi proizveo kravu. On da li zna da treba 3-4 godine da se napravi krava? Da li zna da od 10 junic izađu 2 dobre krave? On to nema pojma, znači njegov nivo inteligencije razlikuje se od pileta samo što nekakvi po dvorištu na svakom koraku. A malo mu je falilo otprilike da fakultetsku diplomu potpiše prstom. Dobro.